Halor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabalas Nakarpang Kabakhamskem, Kamsted, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnia. Menteri Rambak Assam Himanta Biswa Sarma ulapan kreak banwanra dak an ke batmai bat ke bakhlan bante lakam ya kejing haroi bat ke jingbun pat jangki muslim ha Assam bat kata ka an ke ba ulapan kreak banwanra kadai ban omsha syu ban ribun tengah bat ban perking ru ya ka love jihad Himanta uloong baya kani unwanra ha kani ka dorbar ke bansawan Shushu Himanta uloong bak sorkar kan penjen surno eka an penduna breu lani ka population control policy nak bentaki riulum bat ki weipat ki cek bedriu red pat jong ka Assam uloong baki riulum ki breu ki basa ki per slasha ki moran bat ki jek bedriu motok ki balatip kum ki jek bedriu red pat ha Assam ki la banduk jek no hadin san pos nem la dak sorkar kam ai la ki bakin yok hon sibun bakin roi bat de nak takadaw nak benta jong ki kandan ka an ke bakerpang ka bak sorkar kan ai la ki bakin kha khun ka bomon ka dorbar jo ka yeng dorbar thawang ka Assam kan sedang ha ka arsan tarik unai wing bat klempep Himanta lo ong bo unon ra yakini ki an ha kani ka dorbar. We are relaxing two soil norms so far as tribal people are concerned. Tea garden people are concerned, Moran and Motok community are concerned because they are micro community. If we restrict on their population, so they may cease to exist after 50 years. So we have taken opinion from various social scientists and we have come to the conclusion that our strict population control policy need to be relaxed so far as these four communities are concerned. Pen rius pa ya kaktin la jong pen dan kam ya kabakan kiyo kaktin khasi kaktin la jong ai kan roy kan pa buon kia keren halor ka environment ka saudong sauput saukun ya ka badai ban penek pensa ya ka jingjangam ha ka kentin khasi niyo ya ka marian na ka marian niyo sa ka meirilung meirisan meirilang meiramo tin la jong tudayakan mau kendit ho khasi lapen mi da ka Kapatisi TV na ka benta ka jingmentoi upat ba